Te u kore ke hupanga i ngahi whatapu toa pe u tonu ke whatapu atu i pongpongini. Ka e tā mō ko e whainga maari koe ni. Te whakauka atu ai tau polokalama anga maheni ko ia i pongpongi pure lulu ko toa pe. Oku i loa ko e hunu aki na lalafu. Pea i pongpongini. Te tau talanoa whikau aki pea mo e laukonga ko ia au tonu ke tau mui mui i he wekeni. Aia ko e tohi ko ia asione wahe uloaki. Pea oko kore ki he laumarie. Ke ne hanga mua tāpui ki nā au ko hi ko ha mea si nā aku teu i a honi. Ke lava ke aonga ia pia tokoni a ki a koe. I ho ako ko ia ai fuakawa fo ou i he tauni. Ko lawe i pe foki ko e wike ko ia o i kai ke whai ai halau tohi whakasapate. Hange ka te au i he eku ki savea o ku whai. O kui kai ke hoko ai laukonga ko ia ku tau whakahoko i he wike ko toa pe ko e uhi foki he kui kai ke whai halau tohi whakasapate ia. Ko e wike ia ko e ni ko e le soni ia ai pure tapu pea mo e kau whewhine o wha. Ka koutui o ku mahu inga au pito ke tauhanga o whakahoko le lei a e tau wako. Ko hi ko e ngahi mea ko ia o kui kai ke whakahoko i he ngai sāpate o hoko ai ai lau tohi whakasāpate. E tokoni ai le soni ia ko ia ke teu i ki taua mo whakamaheni i ki taua pea hoko le rei a eta ilo ki he sāpate ko ia e whakahoko ai le soni o e lau tohi whakasāpate. Ai a ko kore atu ka te ki mo tolo mo whanongoa pea mui e polo kalama koe ni. O whapeke ua nā tautoki sio pe ako pe, a ngahi potwolofola ko ia o e hao mui e te au, i he ngahi sāpate, pe whai sāpate ko ia e ua o e mahina, ai whakahoko ai lau tohi whakasāpate. Kai o whapeku tau mui, ai reso ni, i he wike kotoa pe, ko hi ngā ke kakato, pe a potu tatau. Ai tau ilo, pea mo i tau whakamooni, pea mo i tau wako ko ia, ke ngai whawawhola kua tūtuoni mai ke tau wako. Ko ia koe kore pe ia, o ku atu pe mea te au. Hange ko ia o ku mo wanga maheni ki ai, ko e wike ko ia o kai ke whai ai halau tohi whakasāpate. Hei kai te uhanga e au o whakamatalae e tau polo kalama o hange ko ia ko e ne haatu i ho tohi le soni ko ia hau o mui a te au i he whakawa fo au. Ai hei kai ki uto e lawe whakafo i whakakau au pe te whitoi whakakau pe whakatoka te rine o hange ko ia ko ne whakatu atu i ho tohi le soni. Ko e ngahi wike ia ko ia, ai o kai whaela toi whakasāpate, te ulawe whakalūku fua pe au, ki he wahe ko ia o ku wahe i mai, ki tau laukonga ki ai i he ahoni. Ai ia ko e ahoni, ko sione wahe uluaki, ai ia ka pauku ke sio ki te fito ko ia, o sione wahe uluaki, o ku pehe ai, kua mou ilo ai MISAIA. Ko e te whitoi whakakau ia o ku makatu unga pia whakawae ai sione wahe uluaki. Ke tokoni i koe pia moau, ke tahanga o iloi, whakapapaui, pia mau hatui moha whakamooni, ko sisu kalaisi, ko e MISAIA ia. Pea ki mua ke tau lawe ki he tohi ko ia asione wahe uluaki, ko tui o maho inga apito ke tau sio, ki haki i pio ka lafi,
Pea ko haki whakamatala whakahistoria o whekau aki mo e tangata ko ni pe ko e apostolo ko ni o ku ui ko sione. O ku toa ki whakamatala ko e ni, pea mihe tohi seminary ko ia o ku nehanga o whakamatalai ai whakawa whou i he wanoa taha o no. O ku pehe he tohi ko e ni. Na e tohi ai tohi pe ko e kosi peri ko ia a sione, ngahi ipiseri e tolu ko ia a sione, uraki sione, ua sione, tolu sione. Mo e tohi ko ia a whakaha, e sione na e iloa i he wholofola, ko e ākonga na e ofa ai a siso. Ko sione na iahono toko ua ko semis. Ko e ngāue ko ia pe ko e ngāue paanga ko ia ai ongo tangata ko e ni, na na hoko ki naua ko e ongo tangata toutai. Pea ko e na tamai i hene asi ko ia i he wholofola, ko e tangata ko sepeti. Ki mua pea hoko ko ia a sione, ko e ākonga mo e apostolo ai eiki ko si sukalaisi, na ne tomu a hoko ia ko e ākonga pe ko e tangata na e mui mui i a sione ko ia oku iloa, ko sione papita iso, a ia ko e foha ia o Sakaria pe ko Sakala ia pe mo Elisapeti, e ako ko ia na tau whai i mo a. Pehe i he taimi ko e ni lolotonga ia e whakautuutu ahono whakatangai, o e kaukaristiane, whakalalahi pea mo e he ko ia mehe mo oni ko ia na e akoi e sisukalaisi, mo e whakakikihi aki ki he ulungaanga mo e natula ko ia o yotua, na e hangai e he apostolo ko sione o hiki a ene whakamo oni ki he whakamo ui aia ko sisu ko e kalaisi. Hoko atu e whakamatala ko ia ai tohi seminary ko ia o i wanoa taha o no. Pehe ai. Neongo na e uhinga pe whakatau mua, pe whakakaukau a sione ko ene tohi ke lava ke inasi ai ai toko taha kotoa pe. Kanai ai hani ihi na e whakatau mua pe whakahanga-hanga pe whakapatonu ki ai a ene pōpoaki. Nai pehe e Bruce Almakonki, taha ia kau apostolo o siasi o sisu klaisi o kau maonioni ngā hoki muini, kone ospe ki atu, nane pehe. Ko e kōsi peri a sione, ko ha whakamatala ia ma ai kau mā oni. Ko haongo ngore rei ki he siasi. Nai pehe e sione, ko e taumua o ene ngahi whakamatala, i ene kōsi peri pe ko ene tohi ko ia o kui loa ko e tohi a sione, ke whakalotoi hani i, pe whakalotoi ai tokolahi taha ko ia tene lava, ke nau iloi ko sisu ko e kalaisi ia. Ko ia na e kikitei e he kaupalo fita ko ia i he fuakawa motua. Ua, ko e alo ia o e otua. Ko e mene whakaamu kua sione ke mahino ki a ki tau tolu. Pea ko hono tolu i he e tau tui ko ia ki a te ia, te tau mau ai ai mo ui, pea mo e mo ui taingata i hono hingoa. Pere he tohi seminary. Ko e ngahi mea ko ia na e hoko i he mo ui a sisu kalaisi. Ai ngahi malanga, ngahi ako naki, ngahi mana mo e ngahi ngā ue. Aia o ku whakamatala i ko ia e he tohi a sione. Na ne hanga e ia o whiri lelei ai ngahi mea ko e na e hoko ki he mo ui a sisu kalaisi. Pa ne hanga whakotuu ia i he ene tohi. Ki he fwoi taumua ko ia e tolu na aku lawe ki ai. Uruaki, ke whakamahino i ko sisu, ko e kalaisi ia, ko hono ua,
ko e alo tof pētaha ia o e otua, pia ko hono tolu, i he tau tui mo piki tai ko ia kia te ia, te tau mau ai ai mo ui, pe ko e mo ui ta engata i hono hingoa. Hoko atu e whamatala ko ia ai tohi seminary o i wanoa taha ono o beheai. Ko e pēseti e hiwaua, o e ngahi whakamatala ko ia o kuhiki i he tohi asione, o kuikai ke toe mau a ngahi whakamatala ia ko ia, i he ngahi kōsi peri ke he, ia mātiu, maake, pea moloke. Hoko ate whamatala ai tohi seminary. Ngari koe uhinga, koe ni ihi ko ia, na e whakatau mua ki ai ai tohi asione, ko hakakai na anau kau ki he siasi ko ia o e otua, pe koe kakai na anau ului ki he lotu whakakaristiane, aia na e os iai e nau ilo mo e nau ki i mahino o whekau aki pea mo sisu kalaisi. Aia o ku kehe ai ai tohi asione, me he ni ihi ko ia na e tohi ki ai a mātiu maake pea moluke. Pea na aku lawe au i he taure soni ki mua, ki he ngahi kulupu kehe pe koe whahinga kakai kehe, na e tohi ki ai ai kau tangata koe ni a mātiu maake luke pea mosione. Pea hoku atu ai whamatala ko ia ai tohi seminary. I ngahi mana ko ia e fitu a sisu klaisi, na e ripoti pe hiki ko ia e sione, ko e nima o e ngahi mana ko e ni, o ku ikai ke hiki ia pe haa ia, i he ngahi kōsi peri ke he, a mātiu, maake, pea moluke. Hoko ate whamatala ko ia e tohi. Rotonga no hanga e mātiu, maake, moluke, o mai hangahi whakamatala lahi o whekau aki, mo e ngā ue ai eiki i kāreri. Hange koe mea nā aku lawe ki ai he tautala noa ko ia ki hono aloi mai o eiki ko sisu kalaisi. Koe wahe whanua ko ia na i loa koe wahe whanua kāreri, na i ai a ngahi kolo i ai. Aia na i ai a nā sareti. Aia na e tupu ai, pe mui ai, pe nofu ai, a mere mo sio sefa ko ia, ai ongo mātua ko ia a sisu kalaisi. Pe taimi koe na e hola ai ko ia whakahai a angelo, ki hongo mātua koe nike ave ai tā māki isipite. Ko hi koe hori ko ia a helota, ke tāmatei ai whānau tangata kotoa isileri kotoa pe, me he taua ki he si taha. Pe hiri ko ia ai pekia a helota, na e toi whekau i ke whakafoki mai ai tamasi. Pe koe nau foki mai koe me isipite, na anau nofo i nā sareti. Nā sareti i he wahe whanua ko ia o kāreri. Ai ku hanga rewa e mātiu, maake moluke, o whakamatalai a ngahi ngā ue, ngai whakahino hino, ngahi ako naki, mo ngahi mana na e whai eiki, i he wahe whanua kāreri. Tau te whito ki he kolo ko ia ko nā sareti, mo e kolo ko ia ko kā panehu me. Ko ia whai kolo la lahi e ua, na whamatala ki aia mātiu, maake pea moluke. Pea hoko atu ai lau ko ia ai tohi seminary. Hangarewa e sioneia o mai ai ngahi whakamatala, me ngahi mea la lahi na e hoko i siutea. Aia koe ngahi ngā ue na e whai e eiki ko sisu kalaisi i siutea. Pe hange ko ia koe mea nā aku talanoa ki ai i he wike ko osi, koe wahe whanua siutea aia na e tuu ai a Jerusalema. Kai umaa a Peteri hema ko ia na e aloi ai ai eiki ko sisu kalaisi. Oku iai foki mo e kolo ko hepeloni, kai maa foki ai kolo ko ia na tauanga maheni kia i he whakawa motua ko seri ko. Aia koe ngahi wahe whanua kehe ni e ua
na e whewhanonga aki holo ai e whakamoui, o whakahoko ai e ne ngāu e whakawhai whekau. E wahe whanua kāreri, pia mo e wahe whanua siutea. Hoko atu e whakamatala ai tohi. Ko e kōsiperia a sione o ku whonuia pia mohuia, pia iai ai ngahi whakahino hino whakatoka te rine. Pia lahi mo e ngahi te whitoi whakakaukau o ku whakotuu mai e sione, o whikau aki mo e tuunga whakalangi ko ia o sisu. E ne hoko ko ia ko e alo o e otua, ko e huhui a kalaisi, ko e mo uita e ngata, tala noa kia e tohi a sione, ko e lau maari e maa oni, ko e tahaia o e tolu i otua, ko e fie mau ko ia ke whanau i whoou ki tautolu, pe to e ririu ko ia ki tautolu, ko e mahu inga o e tau whiofa aki whakakainga, pia mo e tau tui ko ia ki he whakamooi. Ko e ngahi whakamatala ia o ku o mai pe te tau mao, i he tau wako whakamāto ato a e tohi ko ia a sione. Hoko atu e whamatala ko ia o whikau aki mo e palofita ko e apostolo ko ia ko sione. O ku to'o mai ki whamatala e koe ni, pia me tohi institute o ku pehe ai. O ku pehe he kautangata ilo, pe ka kautangata skola. Na e tohi ai ko speli a sione i Efeso. Aia ko Efeso, ka pau ke fie ilo pe o ku tuu i fea Efeso i he ahone. O ku tuu ia he fei tuu kui ko Turkey, pe ko Turkey. Wai whanua pehe i he ahone. Ko e fei tuu ia, na e tuu ai ai kolokoni ko Efeso, aia na e hiki ai, pia whakamā opo ai, pia rekoti ai, ai tohi ko ia iloa, ko e kospeli ko ia a sione. Hoko te whamatala ai tohi institute. Pehe he kautangata skola. Ngari ko e taimi na e hiki ai ai tohi a sione, ko e waha a tau ko ia hono noa, pe ko e tau e te au ko ia hiri. Ai ha ere hake ko ia ai eiki ki he langi. Ko e fo i taimi o nau whakafuafuai o pehe tokua na e hiki ai ai tohi ko ia a sione. Toi hoko te whamatala ko ia ai tohi institute. Na e hiki e sione e ne kōsi peri ko ia i loa ko e tohi a sione. Hiri ia e ne hanga e ia o whau, pe whakamatalai, pe whakamā opo, pe ne hiki kātoa ai tohi ko ia oku i loa i he whakawa whau ko e tohi a whakaha. Ko whakamatala ia e kautangata skola, kai ke whakamatala ia ako. Ko o atu ai whakamatala, ai kautangata poto, me kautangata ilo whola. Ko e tohi koina e ko speli a sione, na e hiki a hiri, e ne hanga i o tō moa o mai, pe whakamā opo pere e kōti, ai tohi ko iloa, ko e tohi a whakaha. O ku ia i rewa e mea o ku tala noa ki ai kautangata ata mai ia. Aia koe whoirea whakapritania o ku pehe, ko e high Christology, pea moe low Christology. Ko e uhinga whoirea koe Christology, ko e ngahi whakamatala pe toka te rine whakakaristiane o whekau aki mo Siso Christ. Ko e uhinga e whoirea whakapritania ko ia, ko e Christology. Pe ko uhinga rewa o e high Christology, pe ko e ngahi whakamatala mā o lunga,
O ku whekau akia mo e tuunga ko ia o sisu kalaisi, i he ne hoko ko ia ko e alo o e otua. Ko e huhu i, ko e whakamo'u i, ko ia o ku whakalaloa ki a koe pea moau. Ko e whoha pe ko e alo ia o e otua. O ku iai hono tuunga whakalangi ana o ku maa o lunga. Ko hingaia ai hai Christology. Ko e tohi ko ia a sione. O ku nehanga ia whakamatalai ki a koe pea moau, ai tuunga whakalangi ko ia. Pe ko e tuunga whakaotua ko ia. O ku iai a sisu kalaisi. Ne ongo na e whanau i maia, e he ai angakai o e manu, e he tau po ou ko ia ko mere. Pe a hoko rewa si o sefa, ko e tamai na ne hanga o ohi. Pa ne hanga ako i motoko nii, a sisu kalaisi. Ko e hinga ia, e whairea whapitania ko ia, ko e hai Christology. Ko hinga rewa o e low Christology, aini ko ia ko e konga ia taha, o e tau wako ko ia ki a sisu kalaisi. Pe ko e ngahi whakamatala o ku mau lalo, pe ko e ngahi whakamatala whakatō ki lalo, ngahi whakamatala o ku nehanga o hai a sisu kalaisi ki a koe pea moau. O ku whekau aki rewa ai whakamatala ia ko e ni, pea mo e tuunga ko ia o sisu kalaisi i he ne hoko o kakano. I he ne hoko ko e tangata. O hange ko koe pea muau. I hono whanau i maia e he ne whae ko ia ko mere tapuange mo e tau whakamatala ko e ni. Pe he tuunga ko ia o ku hange rewa o ku wanga whakawhaingo fua. E tau whiohi mo e tau whepōtala no aki. Mo e tau whainga ko ia ke maheni. Pea mo sisu kalaisi. Aia koe tuunga koe low Christology kone o kou tala noa ki ai. O ku haia i he tohi a mātiu ma ake moloke. O ku whakamatanai e he toko tolu ia koe ni, a sisu kalaisi e he ne hoko ko ia o tangata. Kai toi kehe whakamatala ko ia o kou whai, pea mo e taimi u tau sio ai ki hakau taki mua. I he ngahi siasi. Peko ngahi tui whakalotu, mai kau tā whakalotu. O koe ai kau taki mu, o koe hai tuunga whakataki mu, o nau tuunga maa o lunga o ku nau iai. He koki nau tolu o ku nau tataki ko ia ki tau tolu. I he taimi tatau pe, o ku toton ke nau aruhifo me he nau tuunga whakataki mu a maa o lunga ko ia, o hoko o hange pe, ko e tangata tatau tof pe, pea mo koe pea moa. Ke nau o mai ke tau whiohi. Ke nau anga whakawhaingo fua. Ke lava ke tau whepōtala noa aki mo ki nau tolu. Tau whiohi mo nau tolu. Tau whakaori mo ki nau tolu. O kuiai e tangata taki mua o kou iloi e au. Ko e tangata koe ni, o kou mawhiohi maua i he pikapolo. I he wainga koe pikapolo. Ko tangata koe ni koe Palestini whakasteiki lolo tonga ia. Ka kuhao e tangata koe ni me hono tuunga maolunga i he hai Christology koe ni o kou tala noa ki ai. Pane tuku hifo ia ki he tuunga koe ni koe low Christology koe ni o kou tala noa ki ai. O hau ia mau whio. O kui kai keu steiki au he tama koe ni. Ka koe tokolahi o kau pikapolo koe ia o ku mau whiohi. O ku nau steiki, koho nau Palestini steiki hena. Koe mea maari o kou sio o whakatokangai i he taimi ko mau whiohi ai. Ai wā ofi ai tangata koe ni. Pea mo ene kau memi pā. He kunehanga o hifo ia ke nau tuunga ta tau tohpe. He koe whamatala koe e whoki ai kau papalangi ma kau tangata atamai ia whikau aki pia moe hoko ata ko hataki mua ia whahinga siase. O pehe kau papalangi ia. He is first among eagles. Koe i kulu koe au tala noa ki ai a kau papalangi.
o ku nau tatau pe o ku tau tatau tofe. Ai taki mo koe moa. Ko hono kehe pe o ku mu a ia koe pia moa he koia o ku taki. Ai ku mahu inga le vai e taki whakasiasi, ia taki ia whaahinga kakai, ia whaahinga kulupu, whakapolitikare, pe whakawhanua, ke nauhanga i loi ai mahu inga o whai me eua o kou tala noa ki ai. Ai taimi o ko ke tuu wai, ki ho tuunga koe whakataki. Moe taimi o to tonu ke aruhifo ai. Ke whiohi, moe kāinga ko ia, o ko ke hoko koe taki ki ai. Ko uhia, ke lava ke whakawhaingo fua i koe. E ho whiohi ko ia, pia maho kāinga loto. Ko tui e kuhanga whakahoa ko ia, i he tuunga ko ia o e wholofola, mo e tuunga ko ia e tau nofo whakamateri, mo e tau nofo whakaaho, ko tui o toi mahi noange, ai fo i mea ko ia o kou tala noa ki ai. Hoko atu ai whakamatala ko ia, ai onga tohi ko o kou tala noa ki ai. O ku pehe ko e sione vahe ulua ki. Vesi ulua ki he taha walu. O ku pehe ai he onga tohini. O ku tau i lo i meiha whakaha i ono poni. Whakaha ia i he ahoni. Nā toki whai ki muini mai. Ko e whakamatala ko ia i he konga ki mua. O e tohi a sione. Na e to mua hiki ia. E sione papi taiso. Pea o mai lewa e he ongo tohi, ha whakamooni, pea me he tohi toka te rine mo e ngahi fuakawa. Wahe hiwa tolu, vesi ono ki he taha walu. Pe he ikai te ulau kotoa atu e awia, ai u vesi koeni. Ka te ulau atu pe hangahi ki vesi si pe me iai, ke o atu ho o whakakau ki he whakaha ko ia o ko o tala noa ki ai he sone wahe ulua ki vesi waki ki he tawalu ai whakamatala ko ia. Ko e toka teni mga fuakawa wahi wa tolu eni ko vesi ono eni te ukamata atu hono lau. Pena e mamata mo whakamooni a sione ki hono kakato o hoku nau. Sione paptaiso eni. Pe whakaha a mui a hono kotoa o e re koti a sione papitaiso. Ko whakamatala o mahe vesi o no ia. Na ia e re koti a sione papitaiso. Na e ne tohi. Na ne whakama opo ai, ai ngahi whetu utaki, pia mo e na maheni ko ia, mo sisu kalaisi. Mana tupu una kāinga, una whamiri. He ku whamiri a Elisabeti, pia mo mere. Ai whae ko ia, a sione papitaiso, mo e whae a sisu kalaisi. Tau tako he tau tala noa ko ia ki mua, he taimine alua ia mere o ki hono kāinga ko e niko Elisabeti, he taimine tu ia ia sione papitaiso. Pe whakapaha koe nai whai ki a Sosefa Samita, i he wahi wa tolu anu tau rau ki ai. Na ia i e tohi ia na e hiki e sione. E sione papitaiso. Pea te utoi lau atu pea moe konga ko ia o e vesi wahi wa lo. Vesi hono fitu pehe ai. Pea nane whakamooni ko sione papitaiso ni o pehe. Nā ku mamata ki hono nau, pea na e ihe kamata anga ia, ihe te ki ai ke iai ai mamani. Me sono walu. Ko ia na ihe kamata anga ai wholofola, he koe wholofola ia. Io, ai talawhekau o e whakamooi. Pa te laupa osi atu, ai vesi hono hiwa. Ko e mama, mo e huhu ia o e mamani.
koe laumarie o e mooni, aia na e haere mai ki he mamani, koe uhi he na e ngauhi e ia, si sukalaisi, ai mamani, pe na ia te ia ai mo ui ai tangata, pe a mo e mama o e tangata. Koe whakamatala ia o mai, e he ongo tohi ko ni seminary mo institute, o whekau aki, pe a mo e sione wahe uluaki, pe koe kōsperi a sione wahe uluaki, vesi uluaki, ki vesi ano tāwaru. Hoko ati whamatala toi o pē. O tatau wai pe na iai ha whakaha, ai nā kulavet kei, i he wahe hiwa tolu, pe i kai. O ku totonu ki ha mahino au pito pe kia teki tau tolu. Na iai ai kaunga ia a sione papitaiso, i hono hiki o e ngahi mea ko ia i he konga ki mua o e kōsperi a sione. He okulahi a e ngahi mea ia na e hoko. Hange koe whitala no aki ko ia i he wahaa o sione papitaiso mo e kau siu. Aia te tau toki lawe ki ai i he ahone. Koe whakamatala koe a whikau aki mo e mea na e mamata ki ai a sione papitaiso. I he taimina ane papitaiso ai ko ia ai eiki. Aia koe ngahi mea e ni ia na i kai ke ilo ki ai a sione ia koe apostolo. He na e toki kamata ai ngā ua ia koe a sione koe apostolo ia ki mui au pito ia i a sione papitaiso. I he ene pehe rewa, o kui kai ke to iai ha vei ua ia pe ko ha tā laa. Na e ngawe aki e he ākonga o whaanga ko ia ai eki, aia koe apostolo ko ia ai ko sione, ai ngahi tohi a sione papitaiso, i he taimi na ne hiki ai ko ia ene kōsperi. Koe whakaha mahu ingaini i he tohi toka tenu mai whakawahi watolu, ke ne hanga o whakapapau iai ki a koe pea moau. Tā koe na iai ai tohi a sione papitaiso. He ko sione papitaiso ia nai o mai ko ia koe whakamelo melo. Ke ne hanga o teu pea palau, pea kini, pea whakatokarerei, ai hala ki mua. Pea toki ha ere mai eiki ko ia ko sisu kalaisi. Pe tamina na whiohi ai ko ia pa mo eiko sisu kalaisi. Na ne hanga ia whakama opo. Pa ne hiki a ngai whakamatala ko ia. Aia na e toki ngawe akia e sione koe apostolo. I taimi ko ia na ne hiki ai e ne kōsperi ko ia tau tala noa ki ai i he aoni. Na tau ilo i foki na to mua hoko a sione koe apostolo. Ko e a konga moha tangata mui ki a sione papitaiso ki mua. Pa ne toki hoko ko e a konga mo e apostolo ai eiki ko ia ko sisu kalaisiu. Te tau alu rewa o lau hangahi vesi pea mei he wholofola. Pea te tau lau pe ngahi vesi te tau lava, i he ahoni whata tau mo e tau taimi, pea te tau whionga ai. Pe he tohi sione wahe uruaki, vesi hono uruaki. Na e ihe kamata anga ai wholofola. Pea na e ihe otua ai wholofola. Pea koe otua ai wholofola. Ko ia na e ihe kamata anga moe otua. Koe otua koni o ko tala no koe kia e sione koni, ai otua koe tamai. Te utala te vesi uraki. Na ihe kamata anga ai wholofola, pea na e ihe otua ai wholofola. Pea koe otua ai wholofola. Ko ia na ihe kamata anga moe otua. Na e ngauhi e ia ai mea kotoa pe. Pa na e kai ha mea e ngauhi
whakae ia te ia pe. Hanga he vesi koni o ku kamata aki ai ko speri ko ia asione, o mai ai tuunga whakalangi, pe koe tuunga whakaotua, aia koe tuunga maolunga taha ia, o ku mau eiki ko ia ko sisu kalaisi. Pea ku tau ilo lewa me whakamatala ko ia asione. Ta ko sisu kalaisi ko ia, na ne hanga o ngauhi, ai fo i mamani ko ia o kuta nofo ai. Mo e ngahi pala nite kehe. I he malu mo e whakahino, mo e tuuni, ai o tua ko ia, ko ene tamai, pea mo e tamai ko ia a koe pea moau. Hoko atu ai whakamatala koe ni, pea mehe tohi ko ia institute, o behe ai koe folofola, ko hahingoa pe koe tairo, ia o sisu kalaisi, o kuni ngawe aki e ngai wheitu kehe, e ngai tohi tapu ko ia ku tau ngawe aki. Pea ko uatu e ngai whakamooni hena, te ke toki lau ia e koe, o whikau aki moe, ngawe aki fo irea ko ia koe folofola, ke ne whakafofo ngai, a sisu kalaisi. Hoko atu e whamatala ko ia te uwhai. Na whamatala e Palestini Russell M. Nelson, aia koe palofita i o tausiasi, ai uhinga o fo hingoa pe koe tairo ko ia o whakamo ui koe folofola o pehe. I he lea whakakariki, ko ia o whakawa fo ou pe koe tohi tapu whakakariki ko ia ku iloa koe Septuagint. O ku pehe ai koe folofola, o ku ririu ia me fo i lea whakakariki koe Logos. Ta pehe rewa ehe palo fita. Koe Logos, koe founga ia o ku tau ngawe aki, e koe pea moau. I he taimi ko ia o ku tau whetu utaki ai mohani ike. Ke tau whenga ke mahino ki he tokotaha ko ia, pe koe ni ihi ko ia, a e tau whakakau pea moho tau loto. Koe o hinga toku ai e whairea ko ia koe Logos, o ku ririu me ai e whairea ko ia, koe Whakabritania fo koe Word. Kau tau ririu fo koe folofola. He kapau te loto ke tala noa moho ku hoa, pe te tala noa moha tahake, ke oange ki ai e ku whakakau. Te ungawe aki lewa ai lea, pe koe Word. Pe koe, oi kai ke unga aki ai folofola, koe te unga aki pe ai lea. Te uia ngahi lea te ungawe aki, ke uhanga whakamatala i ki hoku hoa, ai mea koe o kuku atamai, pea mohoku loto. Koe whaunga ia koe e tau whetu utaki. Kai ke ngā tai koe whakapau o se whakamatala aku. Uloto hoa ke ne tala mai ke te au, e ne whakakaukau mono loto, tene ngawe aki hangahi rea, pe ko hangahi se tesi, i he whakamatala tene whai, ke osi koe e ne whakamatala, o ku mei mahino ke te au, a e ne whakakaukau mohono loto. Koe o hinga e fo i rea koe Logos, pe koe folofola, ai ku ne whakafwakafofunga, ai eiki ko si suka asi. Pe hoko a te whakamatala ko ia ai palofita, nā ne pehe. Koe taha ia o e ngā hingoa na e ngawe aki ehe eiki. O ku ngari kehe ai he rea pe koe hingoa ko e ni, ke ngawe aki ki he whakamoui. Ka au ku whiunga pe a tau au pito pe ia, ke ngawe aki ki a teia. Hoko ati whamatala palofita. O ku tau ngawe aki ai rea pe koe Words, ke whakahai aki ho tau loto, mo e tau whakakaukau o hange nā whamatala e nei, i he tau whetu utaki ko ia ki tau tolu, pea moha ni ike. I he ene pehe rau huat whamatala ko e palofita, ko ia,
kua hoko a sisu o folofola. Aia koe founga ia, pe koe hala ia, pe koe tokotaha ia, o ku whakaha iai ehe o tua koe tamai, a hono whina ngalo ki mamani. Aia koe o tuae, ko tautolue, pe a tuu waha arewa a sisu kalaisi. O ne whakahoko mai e whina ngalo o tua, e he ne ngahi folofola ki a koe pe a moa. Kono hinga ia, i he tohi ko ia asione, o ku ngawe ake e fuirea ko ia, ko e folofola, i he taimi ko ia o ku tautala noa ai koe ki a sisu kalaisi. Koutui o ku mahinongo fua pe, ai whakamatala ko ia o ko whai, o whikau aki pe a moe tohi ko ia asione i tautanoa ko i he pongpongi ne. I he taimi ko ia tau lau ai e tohi ko ia asione, o ku mahu inga au pito pe i he taimi tatau, ke tau ngawe aki ai ririu ko ia na e whai i sose samita o kui ko JST, i he tau wako ko ia ai tohi asione. Hange ko ia ko mea ku mou mea i, na e hanga foki e he o tua o whakamawhai pe a whekau a sose samita, ke ne hanga whakatontonu. Pane toi hanga o toi ririu, mo whakarerei, ai ririu ko ia na e whai i he tohi tapu ko ia o taunga e ki ai tui se misi. Nei kai ko hapehe nia ko haloto ia so samito, koe whekau mo i tuutu nia na oange ki ai. Pea koe mea ko ia na ane lava ko ia o ririu i, mo whakatontonu i, ki mua pea whakapongi ia, o ku iloa ia koe ririu a Josefa samita, pe koe JST. He kulawa tu ko ia asione wahe uluaki. Vesi uluaki moi wa hange ko ia kuhatu i ho sati. Ka pau teke alu ke tohi tapu ko ia a Josefa samita. O kui kai ke i loi pe a kuririu e tohi ko ni i herea whakatonga pe i kai. I he tautou alu ko i ke whare tohi o se asi ko ni sore ki ni, o te kai ke umau haririu whakatonga ki he tohi ni. Ka kapau koe hao tohi tapu whakapapālangi. O ku asi ai tohi ai riu koni o ku whai e Josefa samita. Ne hanga so samita ia o toi whakalahi ai vesi uraki pea mohono wā. Pea te uwhenga i he ekulelei taha ke uhanga o ririu watu ai lea ai hiki koe se samita. O ku pehe ia hi so samita. Na e ihe kamata anga ai kosi peri, aia na e malanga ia ehe alo. Pea na e hoko ai kosi peri, koe folofola. Pea koe folofola, koe alo ia oi otua. Pea koe alo, na e ihe otua. Koe whamatala ia a so samita i he vesi uluaki. So ku ki ke si ia mo vesi uluaki koena. O ku haatu i he tohi sione ko ia, i he tohi tapu tu i se misi. Toi ki hanga so samita ia, toi hanga ia toi whakamaa ala mai, ai whakamatala ko ia o e vesi uluaki. Ko e whakamatala ko ia he vesi wau pe ko ia na i he kamata a ngā moe o tua, o ku tatau toh pe ia, pe moe i whakamatala ko ia, o ku whai e so samita i he ririu ko ia na ane whai. Pe ko hingai na ku oatu ai ki i whakamatala ko ia, na e whai ko ia e taupalo whita, o ne hanga veteki, ai o hinga, o e fo i hingoa pe ko i tairo ko ia, o ku iloa ko e folofola. Pea
ai aku peherewa e whamatala ko ia ai tohi seminary, ai tohi institute, o whika aki mo e whakawa motu a. Hange ko ia nā kulau atu i he tohi tokani mo e whakawa wahi hiwa tolu, i he vesi ko ia hono walu. Nā kulau te vesi walu, pehe vesi walu koe wahi wa tolu. Ko ia na i he kamata a ngā ai wholofola. He koe wholofola ia. Io ai tala whikau o e whaka mo ui. O hanga e he kōsperi ko ia a Sione. O whakamama whai mai ko sisu kalaisi ko e tala whikau ia. Ai o tua ko e tamai ki mamani. I he ene pehe rewa, o hanga e sisu kalaisia, o mai pe whakahoko mai ki a te koe pe a moau, ai whinangalo pe koe ngahi rea, mo e ngahi wholofola ko ia ai otua. Hoko atu i he vesi hono tolu pehe ai. Na e ngauhi e ia ai mea kotoa pe. Ka na i kai ha mea e ngauhi kai ia te ia pe. Koe whamatala ia koe ai vesi hono tolu. Ka neongo ia, o guai whakamatala ia e tangata koe ni ko Bruce R. McConkie. Aia na e pehe e he tangata ia ko ene. Matui koe vesi tolu ene o whaikai e tau tala noa. Pehe rewa e he whamatala e koe ni a pusa ama kong kia whikau aki pa mo e vesi hono tolu. Ne pehe e ia neongo na e hanga ehe o tua koe tamai o whakamawhai i pia whikau a hono aloa sisu klaisi. Ke ne ngauhi ai mea kotoa pe, na hanga e o tua koe tamai ia o ta ofi pe whakatatari. Ha fo i ngā ue la lahi e ua ke ne whakahoko pe ia e ia. Ko matala e pusa ama konki. Aia ko hono uluaki, ko hono ngauhi ko ia o e ngahi lau maarie ko toape. Ai whanau whakalau maarie ko ia ai otua. Ko e tamai pe ia, na ne whai e ngā ue ko ia. He ko sisu kalaisi ia, ko e whoha ia o e otua. Whakalau maari, pa mo toi whakakakano. Pea boi fo i ngāue lahi taha nei hanga o tua o tuku pe ia ke ne whakahoko ia e ia. Koe taimi ko ia na ne hangai o ngauhi. Ai sino whakamate ria ko ia o ātama pea mo iwi. Hange ko ia nā tautala noa ke he tohi a senesi i he fuakawa motua. Koe fo i ngāue la lahia e ua i he whakatupu. Na e ta ofi, pe tuku pe ia e he otua koe tamai, ke ne toki whakahoko e ia. Koe toenga o e ngahi mea koe, ko sisu kalaisia, na e hoko. Koe whakatupu o e mea mo ui kotoa pe. Koe vesia koe hono tolu, i he tausia koe ki ai. Vesi hono whāu pehe. Na ia te ia ai mo ui, pea koe mo ui, koe māma ia o e tangata. I he tohi liriuka so sāmita i he wahi uruaki, ki o tua latu mai vesi ni mā i he tohi whakatonga. Pea na e ulo ai māma i he po uri,
ka na I kai ma'u ia e po ori. I tohi lirio se samita o ku pehe ia. Na ia te ia ai ongo rerei pe koe kospeli. Pea koe ongo rerei pe koe kospeli ai mo ui. Pea hoko ai mo ui koe māma ia o e tangata. Pea na e ulo ai māma ki māmani. Pea na e ikai ma'uia e māmani. Pe ikai I lo'i ia e māmani. Koe ririu me whakatonu ia na e whai ko ia e sosia samita. Pe taim koe te tau sio ai ki he ririu me whakatonu me whakalahi na e whai sosia samita. O ku toi mahino le leiange ai fo I whakamatala ko ia I he vesi wha mohono nima o e tohi ko ia ai tu I semisi. Koe vesi o no fitu walu hiwa mo e hongo fulu ai te tau sio whaka luku fua ki ai I he te tau tala no koe ni pehe vesi o no. Na iai hatangata na e whekau mehe o tua, ko sione hono hingoa. Na e hauia a sione, ko e whakamooni. Ke whakamooni ki he māma, ko e uhi ke tui ia te ia, ai kakai kotoa pē. Na ikai koe māma ko ia. O ingani ka sione baptaiso, kai koe māma ia. Ka koe whakamooni ki he māma ko ia. Vese hima. Koe māma mooni ia, ai ne whakamooni ki ai asione papitaiso. O kune whakamāma ki he tangata kotoa pē, o ku hau ki mamani. Na e I mamani ia, pe na e ngauhi e ia a mamani, ka na e kai ilo ia e mamani. He ririu ko ia a Josefa Samita. Wahe uruaki vesi o no ki he hongo fulu o hange ko ia na akulau watu ko eni. Pehe ia. Na iai hatangata na e whekau, pe whekau I mai meihe o tua, ko sione hono hingoa. Na e hauia ki mamani ko ha whakamooni. Ke whakamooni ki he mama, ke whakamooni ki he ongongo lelei, I he alo oi otua, ki he kakai kotoa pē. Koe uhi, ke tui ai kakai kotoa pē, ia te ia. Koe vesi ko ia walu koe rifu samita, o ku pehe ai. Ta tau pe ia, ta mo e vesi walu ko ia, I he tohi tui semisi. Vesi ko ia hono hiwa, ta tau pe ia, ta mo vesi hiwa ko ia, I he tohi ko ia, li riuna whaisa se samita. Koe vesi ko ia hono hongo fulu. Pe foke vesi hongo fulu a koe ni uku ke sio ki ai. Na I mamani ia, pe na I ngauhi e ia e mamani, ka na I kai ilo ia e mamani. Toi samita aku pehe ia.
Neongo koe whoha ia o e otua. Aia na e I mamani. Pea na ane ngauhi ai mamani. Ka na e ikai ilo ia. E mamani. Koe li liu ia o whai koe ia e Josefa Samita. He tautala noa ko ia ke tohi ke vesi hono no tohi sione mahe ula ki vesi hono ki he walu. Na e pehe e he tangata ko ia ko Palestini Howard W. Hunter. Na ne pehe e ia. Ko e misiona pe ko e ngā ue pe ko e taumua ko ia asione ko e papitaiso. Ke hoko ia ko e whakamooni ko sisu kalaisi ko e māma mooni ia. Ko e whai ako totonu ia, aia kune ako I kia te koe pia moau ai hala ko ia ki he mo ui ta e ngata. Pane whakaawhei ai tangata mo e whiwhine kotoa pē, ke tui kia te ia, aia o kuia mea te ia ai whakamore more ko ia ai angahala, pea mo e papitaiso. Ko sione papitaiso na ikai ko e MISAIA ia. Ko sione papitaiso ia ko ha whakamooni. Ki he natula, pea mo e ulungaanga, pea mo e ngahi hingoa whakaotua ko ia o sisu ko e kalaisi. Aia na e ngawe aki e he otua ko e tamai, a sione papitaiso, ke ne whakamooni I pea whakapapau I ki mamani, a e tuunga ko ia o e eiko sisu kalaisi, I he ne hoko ko ia ko e alo o e otua. Ko haki I whakamatala ia na e to'o meherea ko ia e tangata ko Howard W. Hunter. Vesi hono hiwa o kupehe ai. Ko e mama mooni ia, o kune whakamama ki he tangata kotoa pē, o ku hao ki mamani. Ko e whoirea ko ia, pe ko e kupuirea ko ia ko e mama o kalaisi. O kui kai ke hae whai kupuirea ia ko ia I he wholofola. Ka neongo ia o kuakoi ai whakakaukau pe ko e te toi mo onia ko ia, o ku whaakoi pe a lawe ki ai wholofola ia. Pērewa he tohi ko ia institute. Ko e mama o kalaisi, ko ha ilo, pe ko ha whaahinga mamangia, o kune hanga e ia o hiki hake. Aki tau tolu. Makatuunga ia sisu kalaisi. Ko e mama ko ia o kalaisi, ai whahinga mama o kune hanga o whakamamangiai ai tangata mo e whiwhine kotoa pē, ko hao ki mamani. Hoko te whamatala ko ia a institute. Ko e mama o kalaisi ia o kune whakawhonu e ia a mamani. Pea ko e whaunga ia o ku hanga ai pea malawa ai e sisu kalaisi ke ne whakahoko a ene ngāwe I he ngahi mea kotoa pē. O tau whaangawe aki pe whakauhingai e mama o kalaisi o pehe tokua ko ho tau koni senisi. Ai au hanga e ho tau koni senisi
o tatau ai pe ko whewhei tuu ke nofo ai, ko hae whainga matakari o ke hao me ai, ko hae whainga siasi o ko ke kau ai. Ko e tangata mo e whiwhine ko toa pe, o ku ihe mfo i māmani koe ni, o ku nau mao e mea kui koe koe māma o karaisi, pe koe koni senisi. Ai kuni hanga whakawhai ke hei ai le rei, pe a moe kovi. O kui kai ke pehe ia, ke hanga e he lotu whakakaristiane. O mai ki a koe neonga o toko nia ke a tau tolu, ke whakalahi e tau hanga koe o whakatokanga i pe iloi, ai le rei me he kovi. Ka kuhanga he māma karaisia, o mai ki he tangata kotoa pe. O te tau pe po ke tangata karistiane pe i kai. Ke ne hanga i loi o guai mea kui o kulelei, o guai mea kui koe koe, o guai mea kui tonu, o guai mea kui o kuhala. Koe ngā ue ia, ai mea koe ia o kui, koe māma o karaisi. Pe hoka te whamatala koe tohe institute. O kai to tonge tauhanga wheto o aki, ai māma o karaisi, pea moe lau maarie mā oni. He koe māma karaisi ia, o kui kai ke iai hano sino ona, pe kfortunga o hatangata. Pe heo ka te whamatala whaka osiko ia tohi seminary. Koe ngā ue e māma o karaisi, ko hono toko ni i koe pea moau pa teu i ki taua, ke tāu ki hatu unga, te ta fōua i he matapā mo e hala o e papitai so, pea mau wai ai lau maari e mā oni. He kuhanga e he māma o karaisi ia, o toko ni i koe pea moau, ke ta hanga whakawhai ke hei, aia o ku totonu, mehe mea ko ia o kuhala. Ke ta whakamooni i ai māma, whakawhai ke heki e māma mo e whakapouri. Ke ta whakawhai ke heki ai whai totonu, mo e kāka. Ko e ngā ue ia, peke te whito i whatongia ia, o e māma ko ia o karaisi, ko e mea ofa ia, o ku mau e he toko tāko toa pe. Koe ka mea ki ngā ue, koe taimpea ku whanau ia koe ke moi koe ni, ko ke mau e koe mea ofa ko ia. Ke heia me he lau maari e mā onioni, te ke toki mau pe ia e koe hiri, i ahu i he matapā, o e papitai so. O gwei ha whakamatala i he tohi toka ateni mga he whakawa wahe walu. Ko roto be ke tau ki isio ki ai, ke ne toi hanga whamatala i ki a koe pia moau, toko ni ki a koe pia moau, a e ta ilo ko ia whikau aki pia moe māma ko ia kalaisi, o kou tala noa ki ai i he pongpongi ni. He wahe walu westaha taha ki he tātolo. Pia neonga ukai ke hātu ia iho TV, pe ko telefoni, pe hai whonga uku ke mamata mai ki tau pokalama, kai toko pe ke urau atu, pehe, wes ko ia hano tātaha. Pea koe māma o kulo, aia o kuwhaki a teki moutolu ai māma. O ku tupunga ia te ia o kune whakamāma ho mou mata. Aia koe māma pe ko ia o kune whakaake ho mou ata mai. Koe māma ino kalaisko tau noa ki ai. Aia koe māma o ku aluatu me he ao oe otua ke whakawhonu a hono fuulahi whau oe ata. Koe māma aia o ku ihe ngahi mea kotoa pe. Aia o ku fuaki ai moui ki he ngahi mea kotoa pe. Aia koe whono o ku purei aki ai ngahi mea kotoa pe. Io ai mālohi oe otua, aia o kune awhio i hono taloni, aia o kune lotolotoi i he taengata, aia o kune he lotolotonga oe ngahi mea kotoa pe. Koe whakamatala ia i he wahe walu, ke ne hanga o tokoni i koe pia mau ke toi mahino ange e whakamatala na e whai ko ia e Howard W. Hunter ko ia o whikau aki mo te whitoi mo oni o ku iloa
koe mama ko ia o kalaisi. E tau hoko atu e tau sio ki he vesi ko ia hono hoko. Te ulau atu me he vesi ko ia hono tahawa. Ea koe foi vesi e te tau hoko ki ai. Vesi hono tahawa ko pehe. Ka koia kotoa pē na e mau ia, na ne fuaki a teki nau tolu ai monu ia, ke hoko koe whanau ai otua, ki a teki nau tolu pē na e tui ki hono huawha. Pehe whamatala koia e tohi institute. Kurahi a ngahi potu wholofola o kunauhanga o whakamatalai ai mahu inga ko ia mo e whimau ko ia ke tau hoko ko e ngahi foha mo e ngahi ofe fine o e otua makatuunga i hono whanau i fo ou ki tau tolu pia tau hua tuai ki he hala ko ia o e fuakawa ai au tau whai ai a ngahi fuakawa pia moe otua. Neongo koe kakai kotoa pē, koe whanau whakalau marie a e tau tamai whakahewani. Ka koki nau tolu pē o ku nau whai hangahi fuakawa. Hange ko ia koe ngahi fuakawa o tau whakahoko. I he taimi ko ia o ku papi taiso ai ki tau tolu. Pea moe taimi ko ia o tau mawai ho tau ngahi en tau meniti i he temi pare. Te tau toki lava ai o hoko. Koe whanau ai otua, pe koe whanau i he fuakawa. O hange koe whamatala ko ia ai vesi hono tahawa. Ke whakawhai kehei, e tau hoko koe whanau ai otua, aia nā ne ngauhi ki tau tolu kotoa pe, pia mo e ne whanau, i he taimi ku tau fōwai he matapā papitai so, pia whai me ngai fuakawa ki a teia. Pehe whamatanga tātu kona pusa a makongi ko ia ku whaangawe aki, e tau tānoa ko ia pongpongi, nane pehe. I he taimi ko ia ku tau tāri ai eiko si sukaraisi. Pea hoko koe me mipa i hono siasi. O tau mawai e tau toluia ai mālohi. Pea o mai ai mālohi ki a koe pea moau. Ke tau hoko koe ngahi foha, mo ngahi ofe fine, oi otua. O kui ke tau hoko tau toluia koe ngahi foha, mo ngahi ofe fine, oi otua. E he tau hoko koe ia koe me mipa o hono siasi, ia te ia pe. Ka ku tau mau e tau toluia ai mālohi, pea moe ngofua, moe totonu, ke tau usia ai tuunga ko ia koe foha me ofe fine oi otua, i he taimi o ku tau tāri ai a sisu klaisi ki ho tau loto. Ko ngahi o wau ko ia o ku whakahoko i he temi pare. Ko ngahi o wau ia ki he hākea ki i ko ia o e tangata. Ai ko ne lava ke whakaawa ai a matapā ki a koe ai tangata mo e whiwhine ko toa pe. Ke ta mau ai ai towhia. Ko e whoha mo e o whiwhine o e otua. Pe tau hoko ai ko e me mipa i he whāmiri ko ia o e otua ki he taingata. Toi hanga pus a makongi ia o whakamahino i ki a koe pea moau. O kui kai koe ta papi tai sope hoko koe me mipa o sias koe ni. Pea tokua te ta hoko ai taua koe whoha
mo e ofe fine o i otua ika. E toki lava ia i he ta whakahoko e ngahi o wau e whakamoui. Aia e he sasi o kuta kauai, o kua e ngahi o wau kehe e nima o kui koe wau whakamoui. Uraki koe papi taiso. Ua koe mau koe ia mea whaki o i lau maari e mahaunani. Tolu koe mau koe ia o i puretapu whakamerekse teki. Ko hono wha koe mau koe ho entaumeniti, pia ko hono tolu aia na ato ki lawe ki ai, koe sila koe ia whai ihe te mipare, aia ko ne o atu ai, ai ngofua pe whakawe matapa, ke mau ai aho hake ki i he nau uraki, o e nau whaka celestiare. Koe mea ia kutala noa ki ai vesi koe ia na atau sio koe ia ki ai. Te rawa tu ai vesi taha walu, aia koe taha ia ngahi vesi o ku whai ai whetae mahino aki i he kakai tokolahi, i he tautala noa ko ia, e taimu tautala noa koe ki he tohi ko ia a sione, pia te uwhenga ke uratu me he vesi taha walu, ka pau te wau ki ai. Pē vesi hono taha walu. O ku ikai ha toko taha kone mamata ki he otua iha kuonga. Koe alo pē taha na e whakatupu, aia o ku ihe whata o e tamai, he kuone whakaha ia. Koe whakamatala ia o ku ngawe aki. O ku ngawe aki e he tokolahi, ke nauhanga tokua o tai, pe whakawhepaki aki. Ai tala noa ko ia na e whai e sohe samita, i he taimina ne aluai ki ulu akau. O whakahoko ko ia, ai tohi se misi wahe uru aki vesi ono nima, hiri ene lau ai potwolopola ko ia. Pane tala mai ai ki a koe pia mo mamani kotoa, na ane mamata ai ki he otua ko e tamai, pia mono alo ko ia ko sisuka aisi. Ngā ake e he toko lahi i mamani, ai fo i vesi ko ene. Ko tango tau siu ai ki he ririu ko ia na e whae sua samita i he tohi JST. O ku pehe ia o hange ko e fo i vesi ko ina akula te vesi tāwalo. O pehe ia. O ku ikai ha toko taha kone mamata ki he otua iha kuonga. Tuku kehe. Ko whi whamatau se samita. Tuku kehe kai oua rewa kua whakamooni e he otua koe tamai ki hono alo. Ko uhinga whamatala koe nea tohi lirio se samita. Ko taimi ko toa pēa ku hāmai ai otua ia koe tamai ki hataha. Ko mea pēa ku ne whaia ku ne pehe, ne ngāke whairea koe ni. Ko hoku alo tofu pē taha eni, whanongo ki a te ia. Ko rea ku ne whau ne hanga e ia o introduce pe whakawhi i loaki. Ai toko taha ko ia o ku nau whetu utaki, ki hono foha, pe ko hono alo. He koe tau lau koe whakawa motua, na e mamata mō se ia. Ki he otua, na e mamata i laisia, ki he otua. E anga wherewa a hono mo oni mo e totonu, o e fo i vesi koe ni hono taha walu, i he tohi ko ia tui se misi, o pehe tokua, o te ikai mamata hataha ia iha kuonga, ki he otua. Ko i riua ko ia o kuhala. O hange e tohpe koe ko i riu nā tau sio i whakamotu hai tau wako koe ki a whelope.
Na e hanga e sihova o whakawhewheka tokua, a e loto o whelo, i he taimi ko ia na e talangia e Mosese ke tukuwangi, a hono kakai me ispite. Pehe si lius na whaisa mitai. Ko whelo pe na ne whakawhewheka hono loto. Na kei whakawhewheka ia e he otua. Pa tau sio rewa ke he mahu inga o e tuuni mo whekau ko ia na o ange e he otua. Kia so samita ke ne hanga ko ia o ririu mo whakatontonu ko ia a e wholofola. Hange koe mea nā kulawe ke ai ane nai, koe wēsi au ngā aki e he tola, ke tā i pia whawhepaki e aki, ai tala noa mārie, mo i tala noa maonga onga ko ia, i he taimina e mamata e so sepa, sa mita ki he otua koe tamai, i he ne hā mai pa ne talangi ki so sa mita, ko ku alo ofa a ngā ene, whanongo ki a te ia, pia whairewa whipi pōtala no aki ia so sepa sa mita, pia mosi sukalaisi. O hange ko mea na utala no ki a nei ko high Christology, pia moe low Christology, ko si sukalaisi, ko ia o kutu upaha, ko ia kuni hanga whakahoko mai, ai whinangalo ko ia oe otua. Te tau hoko ki he wēsi tahiwa, o behe wēsi tahiwa. Pea koe whakamo oni e ni a sione, i he whekau mai e he kakai siu, ai kau taula eiki mo e kau li vaite, me seu sarema, ke whehu i kia teia. Ko hai koe, pe koe whakarea taha, ko hai ko a koe. Aia koe hauia kau tangata siu, aia na e tala noa ki ai, o tala noa ki ai wēsi koe hono taha hiwa. Pē tohi ko ia ai institute. Neongo kai ke wha ngawe aki ai whoirea ko ia kau siu. Pē ku ha molofia, maka whoirea tonu ki whakaaunga i. Neongo ku ha molofia hono ngawe aki ai whoirea ko ia kau siu. I he kosperi ko ia a mātiu maake moluke. O ku ngawe aki e sione ia e whuirea ko ia kausiu, tu o fitu ta i he ene kosperi. Pea ku ngawe aki e sione e whui whakakau pe koe whuirea ko e ni kausiu, i he ngahi whaunga kehe i he ene kosperi. I he ene pehe o ku mahu inga au pito ki he tangata koia ku nea koe tohi asione, pe ko ki tau tolu ko tau lau e tohi asione, ke tau hanga whaka uhingai ai whoirea koia kausiu, o whakatatau ki he uhinga koia na e ngawe aki e sione ai whoirea koia i he ene tohi koia o ku tau wako ki ai. Hoko te whamatala koe e tohi institute ki he whoirea koia koe siu. Hange ko e ni, e tohi sione wahe wā vēsi hono. O ku hinga e siu ia koia ki he kakai siu. Koha pure anga pe koha matakari. I he tohi sione wahe ni mā vēsi hongo furu, wahi wā vēsi uoua, mo wahe taha walu vēsi taha wau, ne ngā ake whoirea kausiu, uhinga ia ki he kautaki ko ia o e sani heterini. Ko tope me whoirea whapālangi ko ia ko e Sanhedrin. Aia ko ha whakataha rea o e kautaki ko ia ki he kakaisiu, aia na e kauai, ai kau taura eiki lahi, kau skalai pē, pia mo e kau mātua. Tamina ngā ke sione ngai polifufua na aku lau kuat koe ane nai e whiria koe kau siu, o kai ke uhinga ia ki ha matakari pe koe pure anga, uhinga ia
ki he kau skalai pē, kau mātua, pea moe kau taura eiki lahi. Tai milahe unga ake sione fuirea ko ia ko e siu, uhinga ia ki he me mipa, o e pure anga ko ia i loa ko e pure anga siu. Aia nā nau whaamau haloto tā ngia o whekau aki pia moe whakamooi ai eiki ko ia ko siso kalai siu. Ko e mea maho inga ia tahau totonge tau mahinoi i he taimi o ku tau tala noa ai ko ia ki he kau siu. Hoko atu e lau ko ia ai vesi hono wanoa. Pēnei whakaha e ia o i kai whakawhisi, kai whakaha pē. Ko mea nā talange koe e sione, papi taiso, ki he kau siu koeni, ai koe kau tangata, nai whikau i mai, me he kau whāresi, me kau sātosi, ke nā mawhaka eke a sione papi taiso. Koe tāria nene nane whai eia. Oku i kai, koe kalaisi iau. Koe tāria nai whai koe e sione papi taiso ki he ni ihi koe ni. Peha koe te vēsio no wataha. Pena nau whiu ki a teia, ka ko hai ko a koe. Ko i laisi a koe, pia talange eia, o kui kai. Toi o te whiu i a kautama. Ko koe koa ai palofita koia, pia talange eia i kai. Ko uhinga whiurea koia, ko koe koa ai palofita koia, na ea ki kite e whakawa motoa, e iai e palofita, e whotu hake i he kuonga vai wa anga o taimi, e hange ko mō sese ko ia ai palofita na e ofa ai whanau a Israeli. Ko uhinga i e whiwhiahui, ko e palofita koa koe ko ia, ko uhinga i whiwhiahui. Pea hoko a te whamatala ko ia ai tohi. Vesi ko ia whaaskoia veskoia hono owa. Pea talange eia i kai. Hoka te vesi hono owa tolu. Koia nā nau pehe ai kia teia. Ko vesi hono tolu pa pehe eia. Ko au, ko e reo o e tokotaha o ku kalanga i he toawha. Koe kalanga i ne whai iso ni papitaiso. Whakatonu tonu ai hala o e eiki, o hange koe rea ai palofita ko Isaia. Pea nae o e kau whāresi, aki nau tolu nae whekau. Ai nihi koe nae o mai koe fie ilo, mohono whaka eke ko ia, o sione koe papitaiso. Pehe e he tohi ko ia ai institute. Nai eke foki e he kau taki ko ia i he kau siu, ko e fie ilo pe ko sione papitaiso ai i la yasi. Ega whairea koe ko i la yasi, ko e whairea whakakariki ia, ke he hingoa whakahepe lū ko ia koe i laisia. Ai koe mea na nau eke, pe ko i laisia ko a ia. Aia na e kikitei e ia e aho e foki maia i laisia. Ko e kikite ko ia na ilo he kau siu, kau taki koe ni. Me he tohi a Malakai, wahe whā, vesi hono ni ma ki hono ono. E tamua te tau siu ai ki he ririu koe na e whai e Siosefa Samita.
O ku tau sua e tau tōluia ki hawhakamatala kakato. O e tari ko ia na e whai e sione ko e papi taiso. Ki he kautaki ko e ni. Pe ko e kausiu ko e na e hoko ko e kautaki na e whekau i mai e he kau whāresi. Ai whanga whamatala ia so sewa sāmita. O tala mai ki a koe pea moau na e ilo I le lei e sione ia. Ai misiona ko ia a ana. Ko hataha ke ne hanga o teu teu. Ai hala ko ia o e MISAIA. Pe ko e ngahi whaka eke mo ngahi whihu I ko ia. Na e whai koe e he kautangata koe ni. Na e tari e sione ki a teki nau tolu oku I kai ko I laisia ia, pe ko I laiasi ia. Na ne toi talaange ki a teki nau tolu oku I kai foki ko e kalaisi ia. Ko ia, ko hatokotaha pe ia, kua o mai ke ne hanga o teu teu ai hala ko ia o e otua. Hoko te whamatala ko ia ai tohi institute. Na e pehe ai. Na e mahino le reiki a sione ia ai te toi whakakau ko en na aku tala noa ki ene misiona mo e hinga na I mamani ai. Ka ne kai ke mahino ia ki he kau taula eki pia mo e kau li mai. Pia hoko te whamatala ko ia ai tohi institute. Pehe koe fwoi rea ko ia, pe koe fwoi tairo, pe koe fwoi hingoa ko ia, koe I laiasi. O ku uhinga ia pehe, koe I laiasi, ko hataha o ku ne whai, pe nai whakangofua I pe whakamawhai, ke ne whai hawhahinga ngawe, hange koe ni. Nai uia sione koe I laiasi, ko hono uhinga, he koe whakamelo melo ia, o e whakamooi. O kui kai ke wepe palo fitae na ui ko I laiasi. O kui kai ko hinga e ko I laiasi ko ia. Ko e tairo pe ko hingoa ko oange ki hata. O hange ko ia nai oange ki a sione papi taiso. Aia nai ki kite foki ai tohi ko ia a MISAIA. Aia he kai ke tau toe lau ki tau tolu ki ai. Na e hanga e he whakamooni ko ia a sione papi taiso o mai ki a te koe pia moau pia to'o atu ai veiwa me a koe pia moau. He na e ilo I le lei e sione ia ai misiona whakalangi na e oange koe ki ai ke ne hanga o teu teu ai hala ko ia ki he tokotaha aia e hau I mui ia te ia. O hange ko e rea ko ia na hai he tohi sione wahe uruaki vesi wafitu pea moe ua walu. Pea te ulawa tai vesi wafitu moe ua walu. Ko no hinga koe mea ko ia na kulawa koe ki ai o whikau aki moe I laiasi. Pea moe ngawe ko ia nei whai e sione. Ai e he tohi sione, wahe ulu aki vesi wa fitu ki he walu o ku pehe. Ko ia o hau whakamui mui ia te au, ka akulahi ia te au. Ko e nono o e topu vai o ona, oku I kai tāu mo au ke vete. Na e whai a ngahi me ani I peta pala I tua soa tani. Aia na e whai papi taiso ai
sione. Ko e whamatala tokonia o whikau aki pia moe vesi ko ia na taulau. Mati foki nei toi hanga e sione talange kau tamako ni kai ko ilai siaia. Hange koe waha he vesi wa tato eke ang he kau tamako e nia. I kai koa koe palofita ia kokoe. Pehan koe mea nā tala noa koe kia hi koe kikite ia koe ia ki he palofita koe ia te fotua hange ko mo se. O ko haa ia tohi a te talo no me ka pau ke whiilo ki ai. Wahe taha walu i he vesi koe ia hono tahani maa. Ai a koe ki whakalahi ia whikau aki pia moe vesi koe ia nā taulau. Te tau alu ki he vesi hono wahi wā, te tau tōtola lahi pēku no noho tau e tau taimi. Vesi hono wahi wā o ku pehe ai. Pia koe aho na ana wheholoi na e mamata a sione ki a siso o ku aruange ki a te ia pia ne pehe. Wakai ki he lami ai otua, ai au ne ave ai angahala a mamani. Koe aho kou pehe nana whiholoi. I rea whapitania, koe aho ia taha. Koe aho ia taha. Koe hinga ia o rea koe ia. Ka koutui ki mua ke utala noa ki he vesi wahi wā. O ko roto ke ki lawi o whikau aki pia moe tala noa ko ia o e vesi ua walu. Ko e vesi ua walu o ku pehe ai. Ko ia o ku hau whakamui mui i kai vesi wau pehe. Na e whai a ngahi me ani i peta pala i tua soa tani. Aia na e whai papitaiso ai a sione. Koe whamatala koe te whai ki he mahu inga ko ia o i ki wheitu. Na e papitaiso ai eiko si sukalaisi. Papitaiso foki he wheitu ukoni ko peta pala. He tausio ko ia i he mape. Aini koe o isileri. E ku tausio ke mape o isileri ku ia e tahi kāreri. Pea lere me he tahi kāreri ai vai tawhi soatani o aluatu ia ki he tahi mate. Ka pau te uroto peke uhanga o Asia tuhen. Sio koe tahi kāreri na kui olunga, vai tawhi soatani na ku ne hanga o whakawheho kotaki. Ai tahi kāreri ki he tahi mate. Koe wheituu koe na e papitaisoa eiko sisukai. Ko pehe ia, koe wheituu ma uralo taha eni i mamani. Ta whanga ka pitania whirea koe si lewa pe fua i mehe tahi. Hange koe ni ka pau te tau alu, te tuatu e tau alu ki he mape whakaha, tau sio ke mape ko ia oe whonua o isileri. Tau sio ki he tahi meteteri ane ena whakubranu lanu pulu, pe tau sio ku hakere vai ki Seusarema. O te abu e Seusarema, pe koe hifo ko ia, hifo ia ki he tahi mate, hifo ia ki he wheitu ma uralo taha i mamani. Kai taha wheitu e mamani e toi ma uralo ange hange. Ko e whetauraki anga ko ia o e vai soa, a tahi soa, vai tawhi soa tani, pea mo e tahi mate. Pea ko mahu inga ai whakakaukau koe ni, ko tamuna tau tala no ai ki whakawa motu, a kei taimi koe nei a o mai a so siua mo isileri. Ki he tawhaaki whaka i site ko ia, o e vai tawhi soa tani. Ko te waki ene e nau kolosi ko ia, ki he whanua o e tala ofa. Nā nau kolosi i he ki i wheitu ta tau tofu, na e whai papi taiso ai a sione
koe papitaiso. Nai whaia e so siua ai mana ko ia. Ko hono vai ua o e vai tafe soatani, kai whanonga isileri i he mōmoa ki he whanua e talawha. Pea tūtū nia e so siua, ke ai ha maka whakamanatu ake whai maka e taha ua. O langa i he wheitu ukoni, ko e whakamanatu ki i he isileri ko toa pe. Ko e wheitu uoina nau kolosi ai, pea me he koia i he toa wha, ki he whanua na e tala ofang, ki he nau tamai ko ia, ko e palame. Tau sio he tamina alo ia e ki he tau tānohi wikuosi. Na e alo ia i he mā ulalo taha, i he ai angakai o e mano. Pe taimina e papitaiso ai, na e toi ha ua sispe, na e ha ere mai a sisukais, mei nā sareti, me wahe whanua kāreri, ke ha o kumi mai ki a sione papitaiso, ke whakahoko ai ki kite ko ia. Pe whakahoko hono papitaiso, i he wheitu u mā uraro ta, i he palanite ko ia, o kuta nofu ai. O kua ko i he ongo talanoa e ua ko e ni, ki a koe pia mua. Ai natula mo e ulungahanga, o e whakamaoi, ai anga whakatoki lalo, ai loto ma uralo, ai loto ma fesi, na e ma e he eiki ko ia, ko siso kalaisi. O hange ko i huanga ia, ki he whanawa isleri ki he whanua, pe koho nau whanua o e tala o wha. O ku hoko e papitaiso na e whai e he eiki, pia ta whakahoko e taua i he ahoni, ke whakaawa e matapā ke ta hua tuai ki taua. Ki he hala o e fuakawa, ke ta whanonga ai ke ta mau, ai whanua ko ia, kua palomesi e he o tua ki a koe pia moau, ai mo ui tai ngata. O ku hanga e he fo i talanoa ko e ni, o whakawhehoko taki ki taua, ai lolo ngani ki hota historia ko ia i he koheri o hange na ako lawe ki ai. Te ulau atu ai wēsi ua hiwa. Ai a koe na ako lau atu i he hiri koe aho e taha. Pe he whamatala koe tohi institute. Ko sione pe taha, ai toko taha whautohi i he tohi fuakawa fo'ou, o kune ngawe aki ai lami ko ia ai otua. Peko whirea ko ia ai lami, ke hoko ia ko hahingoa e taha, pe ko ha tairo ke ngawe aki e he whaka mo'oi. He kosperi ko ia a sione, kune ngawe aki tu oua, ai lami ai otua, ai e he vēsua hiwa koni o ku taulau, pa moe vēsi hono tolu ono. Ka neongo ia, o ku ne ngā aki tu o wanoa e ia ai lami, i he tohi ko ia nā ne whau, peka tohi nā ne whakamā o po, pe nā ne hanga hiki o ku iloa, ko e tohi ko ia o e whakawhakaha. O ku hanga foki e he ngahi wholofola e ni i. O whakahoa pe whakatatau a sisu kalaisi ki halami. Ka pau te tau rau he tohi ngā we wahe walu, westolua ke tolu nima pe ko raki pita wahe uraki westahaiwa. O ku asia i hono whakahoa e he ongo whakamatala e ua koe ni a sisu kalaisi ki halami. Ka pau te tau aru ke tohi a molomona, na e ngāwea ke palopita ko ni whai, ai lami ai otua, e tohi uraki ni whai, wahe uruaki, wahe taha taha, ke wahe taha whā, mo iua ni whai wahe tolu taha. Ai o whakamatala mai e tohi ko ia, e wēs koe ni, ai rea koe koe lami ai otua. Nai pehe e he palofita, Palestini, Russell M. Nelson.
nā ne pehe e ia. He tau wako ko ia fuakawa motua au tau sio ai ki hangahi whakamatala whikau aki pia moe whei laurau hui ko ia na e whai e sisukalaisi. Aia na e whakataipe ia ki he taimi na e ohaki ai e whanau a Isileri. A ngahi whei laurau tutu ko ia na nau ngai aki ki ai. A whangalami ko ia o hange ko e tutu uni na e whai e Mosese. Na e kai ke pehe ia ko halami noa ia pe. Na e fie mau ke ngawe aki. Na ia e tutu unia na e oange kia Mosese. A e whaahinga monumanu na e fie mau ke ngawe aki tapuange pia mo e tau whetala no aki. Ki he whei laurau ko ia na e whakataipe aki. A e whei laurau hui ko ia na e whai he eiki ko ia ko sisukalaisi. Te ulai peha ki vesi si i o whiko aki mo e tuutuni ko ia na oange kia Mosese. E tohi leveti ko wahe nima vesi hono tahawalu o ku pehe ai. Pea tene omi e ia hasipi tangata me he whangasipi ki he taula eiki o hange koho o lau. Ko e whei lau ma ai anga hala, pea e whai e he taula eiki ai whei lau ma ana e ne tae ilo aia na e hea ia o e kai ilo. Pea e whakamore ia kia te ia. Pamatala koe ni koe lami tangata. Te utoe lawa tu pe me tohi lewe ti ko wahe hiwa vesi hono tawalu. Ma tui koe ngai fie mao me ngai tutu une na e whai e sihova kia Mosese ke tala ki he kakaitamu nau o mai ai. E nau ngai whei laura. Vesta hiwa o ku pehe. A vesta havalu pehe i e vet. Vesi hiwa. Pehe ai. Penan tamate ai pulu mo sipi tangata koe whei lau o whei lau whakameri no. Ai nai whai ko huika kakai. Pea mo ngai whoha elo ne na watu ai toto ki a teia. Aia na ne luluku ki he funga whei lau anga o takatakai hake. Tala noa ia ki he toto o whakataipe ia ki he taa ko ia o e otua. Ia ne whakahoko ko ia ai whei lau hui. Pea te hokat whamatala a Pastor Nelson no pehe. O kuhanga e he whei lau hui nai whai e eiko sisukalaisi o whakakakato. Whakakakato ai ngahi whei lau ko ia nai whakaau ngai i he tohi whakawa motua ke whakawhawhongai. Aki ai whei lau hui ko ia eiko sisukalaisi. He ko sisukalaisi ko e fua lami ia ai otua. O hange ko ia nā tau tala noa ki ai i he ngāwe a kau tau hisipi i he tau tā noa he wike kua osi. Ko halami ia, ko e fua lami ia, ko e uraki whanau ia pe ko e lami ia ai otua. Aia na i kai i ai ano mere. Na e whakahoko ai whei lau koe ni i he taimi na e tawhi ai a hono tata. Na i kai ke iai hahui i hono sino e whesi o hange ko ia na e hoko ki hongo kai haa a kau ko ia i hono tafa aki. Aia na e whesi a hona wa e.
na e hoko ai whei lau hui na e whai e kalaisi ke ne hanga o whakawhawhangai a koe pea moa. Kua whamatala mahino ia oku o mai e he palofita ke toko ni i koe pea moa ke toi mahino ange ai tohi koe au tau tala noa ki ai. Mahau te uratu peha vesi whaka osi. Pea te ke toki ako ai koe ia ai toe ngā koe na ai tohi sioneo. Te tau alo ki he vesi tolu whā. Ai vesi tolu whā. Oko pehe ai. Mahati usaiki uka mata me tau noa tau ta. Pea u whaka osi ki he tolu whā. Wes tau noa, i he tau sione mahe uraki, koe mea pangapogia e tau lere koe ni hauni ko koe kilo pe kupuri ki whea e tama koe ni tokoni ka te au whakateki ni ka re. Ka pauna e hene to e waweange kumi ngai potfofolo ko ia. Ka neongo ia te ulau atu ai wes tolu noa. Ia ku pehe. Pako tui maa ko ospefo i wesi ko e ni ku tau whiunga. Tau noa ku pehe. Ko e nia na aku pehe ai ku hau whakamui ka te au hatangata ai aku lahi ia te au. He na e mua ia te au. Pena i kai te ilo ia ka koe uhi ke whakahāia ki Isileri ko ia ko hau ai au o papitaiso aki ai vai. Pea vesi hono tolu whaa ku pehe. Pea na aku mamata pea whakamooni koe alo eni oe otua. Pea hanga iso sa mita ia o ririu ai so irea koe ni koe na aku lawa tu he vesi hono tōu taha o pehe pe na i kai teu ilo ia. Ririu so sa mita i whamatala koe pehe na ilo ia e sione asi sukalaisi. Ko ki nau tōna ke nau ila si sukalaisi ia ai kau whāresi, kau sātosi ko e kau skala i pē, pia mo e kau taki ko ia o e kau sio. Ko ki nau tore ne ke nau ilo a sisu kalaisi. Na ilo i le rei e sione ia a sisu kalaisi. Pea ko e toenga ko ia o e tohi ia o tala noa ia whikau aki pea mo e ni iho e kau apostolo ko ia na e ui e eiki. Pea koutui koe mea pe foi mea pe ua te tou te to me ai. I taimi ko ia nai mui ai hato ko ua ki e ko siskai sina pe te eiki ki he o toa ko ni. Ko hae mea o kumokumi. Ko hae mea mo fi ilo ki ai. Pe talange he o tama. Maloto ke mai lo e feitu ko e ke no ai. Feitu ke alo ai mea ko e ke pai. Na kai nga ke famatai ke na tampe e kia. Mo hau o sio. Pon whare taha. Mo hau o mui e te au. Mo sio. Mo hau ke tawo. Ke mo sio mata. Ke mea ko e o ko whai. Ko whakaawhia mai ko e ki. Hau o mui e te au. Ai au whakamae ai. Ai poro kalama ko e o tau ngai aki. E tau wako e whawhuraku i loa. Ko e come follow me. Pe ko e hau o mui a te au. Ko e whakaawhia ko ne o mai. Ko e whakamatala mo e whakamooni o ko mai e sione papitaiso.
mosione koe apostolo ai o tua ia, ke whakamahino i ki a koe moa, pia whakahehema ho taloto, pia whakaloto i ki taua, pia o mai ai tui mo mahino mo ilo ki a ki taua, ki ta whakapapau i mo whakamoni, ko sisu, koe kalaisi ia, koe alo ia, oi otua. Ko ia na ne whakahoko, ai wheilau rau hoho i. Ko ia utu umahaa, ia koe pia moau, pia moi otua. Koe tamai. Ko ku whakamoni au ku atu ataha, moi gospeli a sione, i he ahone. O to tonu he tau wako koe toi a sione mahe uraki, ke tau ilo i ai. Ko sisu kalaisi, koe MISAIA ia, koe whakamo ui ia o mamani. Ko bē whakamoni ko o atu ke teki mautonu. Moe kore ke hoko atu, ai ne whai tāpo e kina ki mautonu. I loto maulalo moni, i wafu a sisu kalaisi. Amen.